Alright, mbahaye ikaze mwese aho muri hatandukanye hano kuri Star Galaxy TV kabisa. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngukore subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye, umenye amakuru yacu, amakuru abayiriwe avugwa ku mbuga nkoranyambaga, aba makuru abayiriwe nyine acaracara hano hose uzajya uyasanga hano kuri Star Galaxy TV. Rero mbahaye ikaze mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburengerazuba, abari iburasirazuba, yewe tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Hanyuma kabisa reka nyemerera muri aka kanya nkwerekeze kuri iyi nkuru y'abagabo bakomeye cyane hano mu Rwanda, ubwo ndavuga muri industry y'umuziki nyarwanda kabisa. Bakaba banazwi cyane hano muri East Africa, dore ko basanzwe bakorera imirimo yabo ndetse n'umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba nta bandi rero ni Meddy ndetse na The Ben. Amakuru ahari avugwa kuri aba bagabo babiri ndetse n'abandi banyarwanda bari muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru nuko bano bagabo baba bagiye kwirukanwa muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera impamvu nyinshi zitandukanye, arizo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Ntujye kure rero, aya niyo makuru tugiye kuvugaho. Ntiza kanya kawe, ntizigiye cyawe kabisa, dusesengure iyi nkuru twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye, yewe n'abantu batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubifashishe, hanyuma inkuru tuyisesengure neza, tujyane step by step kugira ngo ubashe kumva uko ibintu biteye kuri iyi nkuru. Twibukiranye neza cyane, uyu mugabo Meddy ndetse na The Ben bajya kuva mu Rwanda, n'abagabo bagiye batorotse, bivuze ngo bagiye ku buryo butemewe n'amategeko. Gusa inyamara icyo gihe nuko wenda u Rwanda rwari rutaremeza neza nimba rufite umutekano uhagije, nukuvuga ngo bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bahagera nk'impunzi. Ikaba ari nayo mpamvu ubona basa nk'abatuye muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nta wabirukagaho. Iyo rero ugeze mu gihugu nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukakigeramo muri ubwo buryo, bituma nyine biguhereza umutekano wo kuba waba uri muri icyo gihugu, ukanemererwa kuba wajya mu gihugu ushaka uretse cya kindi uvuyemo, kuko uba wakivuyemo nk'impunzi. The Ben rero ndetse na Meddy nubwo buryo bagiye muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nyemerera gatoya nanone twibukiranye. The Ben na Meddy bagarutse mu Rwanda hari mu mwaka wa 2016. Aba bagabo baje gusaba imbabazi leta ko batorotse igihugu. Leta nayo ibashyiraho condition, nimba koko muje kudusaba imbabazi, mwebwe icyo mugomba gukora, mugomba gusaba imbabazi, mukagaragaza umugambi wose uko wagenze, ariko mukabikora mu itangazamakuru, mukabona mugasaba imbabazi. Ari naho amakuru ahera avuga ko umuntu wese wagaragaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yageze nk'impunzi akagaragaraho bene ubwo bucakura, bivugwa ko bari gukurikiranwaho uko kuntu kugerayo nk'aho bagezeyo nk'impunzi, ariko uyu munsi bakaba batariyo nk'impunzi. Bimeze bite rero? Niyo mpamvu nkubwiye ngo reka tubanze twinjire step by step, dusesengure iyi nkuru neza, turebe ukuntu ibintu bimeze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko umuntu wavuye iwabo nk'impunzi ntabwo woherezwa aho yaturutse, ahubwo yoherezwa mu bindi bihugu iyo haramutse hagize ikindi kibazo gituma atabasha gukomeza kuba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose rero byaturutse kuki? Kugira ngo umugambi wongere kuburwa, umugambi w'aba bantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bageze byongeye kuburwa. Byaturutse he? Nicyo rero reka tukivugeho neza. Amakuru hari avugwa ko muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abanyafurika batuye muri kiriya gihugu bari gukorwaho iperereza ku byaha bitandukanye, aho bivugwa ko hashyizweho n'ibigo bishinzwe kwita ku bantu babaswe n'ibiyobyabwenge, ariko ibyo bigo bakaba
ahanini babyegurira abikorera kugira ngo baba ari bo babyitaho, hanyuma leta nayo ijya ibahereza amafaranga menshi cyane. Ibyo bigo rero byita ku barwayi babazwe n'ibiyobyabwenge hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru hari nanone avuga yuko abanyafurika benshi ari bo bari kugenda babyiyegurira kugira ngo bajye bita kuri abo barwayi babazwe n'ibiyobyabwenge. Hanyuma ariko leta nanone ikavuga ko umuntu ugomba kuba yakegukana iri soko agomba kuba afite kompanyi yiwe ku giti cyiwe, cyangwa se ibitaro bafitanye imikoranire bizajya bimuhereza imiti, akaba yabasha kwita kuri aba barwayi, n'ibi bitaro nyine bikaba byabasha gufasha aba barwayi babaswe n'ibiyobyabwenge kabisa. Amakuru dukesha abantu batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batubwira yuko aba bantu benshi bari gutsindira iri soko higanjemo abanyafurika, harimo n'abahanzi bamenyerewe hano mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda benshi cyane. Muri abo bahanzi harimo The Ben ndetse harimo Meddy n'uwitwa Shafi. Abahanzi rero bakaba nabo bari muri abo ngabo batsindiye isoko yo kwita ku barwayi babaswe n'ibiyobyabwenge hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone ubu ngubu igitumwe bari gukorwaho iperereza nuko mu gutsindira iri soko ari amakuru avuga yuko haje kuzamo icyitwa igisa nk'uburiganya, bakaba bari gukorwaho iperereza kuri ubu buriganya. Ubu buriganya rero nta bundi nuko bafasha abarwayi aho kugira ngo babahereze imiti ibavura nyine ibavana muri ubwo bata bw'ibiyobyabwenge, ahubwo bakabahereza indi y'ibiyobyabwenge kugira ngo leta ikomeze ibahereza amadolari, ikomeze ibahereze amafaranga, hanyuma amafaranga agende nyine azamuka ku mufuka wabo kabisa. Nuko ibintu byifashe kuri aba ngaba, ndetse n'ahari abarwayi wenda nka batatu bakahita babeshya ko ari abarwayi 10 kugira ngo nyine leta yongere amafaranga iri kubahereza. Ibi byose biri gukorwa ngo n'abanyafurika benshi cyane hariya muri kiriya gihugu batsindiye iri soko, rikaba ariyo mpamvu rero nyamukuru ituma bari gukorwaho iperereza. Ibi byaha biramutse nibiramuka bibahamye, amakuru dukesha abantu batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batubwira yuko iki cyaha iyo kiguhamye uhanishwa kwirukanwa mu gihugu, no kuvuga ngo ukamburwa visa ukahita wirukanwa muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ku rundi ruhande amakuru avuga ko ngo umuhanzi The Ben we afite kompanyi, atari kompanyi yiwe akorera, ahubwo akorera undi munyarwanda ufite kompanyi, no kuvuga ngo akora muri kompanyi ariko iyo kompanyi ntago ari yiwe, ni y'undi munyarwanda, ni kompanyi y'undi mukire ariko w'umunyarwanda. Ariko nanone bivuze yuko muri iyo kompanyi haramutse nyine ibirego bibahamye, iperereza ribafashe ryemeje yuko bakoresheje uburiganya bakajya bahereza ibiyobyabwenge abarwayi bandi kugira ngo babe benshi, amafaranga yongere, n'ubundi niho handi bakirukanwa muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The Ben we ukuntu bimeze kuri Meddy, ukuntu bimeze Meddy we wenda ikibazo cyiwe gitandukanye n'icya The Ben, kubera ko Meddy asanzwe atuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi umugore wiwe w'umunya Ethiopia ukomoka mu gihugu cya Ethiopia afite ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanzwe we atuye ku buryo bwemewe n'amategeko. Ariko amakuru avuga ko nawe iperereza riramutse rigonze Meddy we ntago yahanishwa kwirukanwa mu gihugu, ahubwo we igihano yahanishwa ni ukuba yahanwa nk'umwene gihugu, agafata nyine ibihano bihwanye nk'umwene gihugu, bikahita nyine bituma we ataba yirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa kuri The Ben we ku rundi ruhande, The Ben yahita yirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse ko muri iyi minsi The Ben amaze amezi 5 mu Rwanda, akaba ari no gushaka ubwene gihugu bwa Afrika y'Epfo. Bivugwa ko yabagiye no kubona ubwene gihugu bwa Afrika y'Epfo, akaba ari naho yazajya kwiturira muri iyi minsi kabisa. Nuko byifashe kuri iyi nkuru ya The Ben ndetse na Meddy.
iri perereza riramutse ribagonze bose nibyo bihano nkubwiye hejuru bazahabwa. Hanyuma reka dusoreze kuri iyi nkuru gatoya ivuga kuri uyu mugabo bita Badrama we bimeze bite? Nawe ni umugabo wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Benshi babona ko iyi nzu y'umuziki The Man Music yaba yarasubiye inyuma, abenshi bakabona ko batakibona ibikorwa byayo. Byagenze bite rero? Badrama kuri ubu ngubu yamaze gutangaza ko agiye gufungura ishami rya The Man hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rikaba rizajya rifasha abanyarwanda bariyo mu gukora imyidagaduro. Abenshi rero babonaga ko The Man ishobora kuba yarasubiye inyuma cyangwa se yaradindiye itagikora. Kuri ubu ngubu rero Badrama nyine yamaze kuba atangaza yuko agiye gufungura ishami hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rikazajya rifasha abanyarwanda mu kwenjoyinga ndetse no kumererwa neza muri ibi bihe, cyangwa se n'abanyarwanda bose batuye muri kiriya gihugu bakajya babasha kwidagadurira kabisa. Rero mwakoze mwese, ndabashimiye ko mwabanye nanjye, mwantije amatwi, mwantije igihe. Mwibutse ko nyine nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngukore subscribe, hanyuma tujye tubana n'ubundi umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ngewe nari Ikebris umugwaneza, mwakoze cyane kunkurikira. Reka duhure mu biganiro bitaha. Iyi ni Star Galaxy TV.